ida sangedar maka inggih sane mangke lantur jaga carita yang titiang sekawentenan ide Sang Darmo Kusuma ngandi kayang ulat Asia kala punika ide Darmo Kusuma raris mawa cana mau sang indi kolas asih punika audo hadi ajak Waduh, adi adin beline ene pada mekejang sapunika wacana ide Darmo Kusuma inayang jani pinah nah tukar angin nyen buka jani adi pada mekejang mapinah ring unduke sane jaga rauh adi Soba makalago manti yen rasa yang beli yukti sampun suwe pisan sapunika wacana ide Sang Darmo Kusuma marep ring rain ide sami mirip bedasang tiban langkung yene ngerasa yang minab sampun langkung ring dasawarsa sapunika wacana ide Sang Darmo Kusuma Sang Arjuna nangon tapa tuatu sing len ento yadi Sang Arjuna nangun tapa adi kayang jani donen prapeting ulih malu pesan kayang jani iya di Sang Arjuna tuara teke jani bali bayu ingo ni jani yukti pikayun beline keliwat ingu pisan adi mangon ya Sang Arjuna tuar jadelen yen kasibukan beline tuah ngenehin ento iya di Sang Arjuna
subayane subapah Yen raos sang beli buat semaya janjine I Arjuna iya coba bakal rauh adi nuke pacang mawali raos sang beli nyen unduk Adi Arjuna ye bakal metulak mai adi ke Astina panagari unduk I Arjuna bakar mewali mai ke jagat astina sapunika semaya janjine adi jani ada kena bali ne jani bawa sang beli kapining adi pada mekejang ada nyen pikayun beli ni abu ke kene adi lakar ngalih ya adi tujuan beli ni gumanti bakal syarat ngeruru iya adi sang Arjuna adi pangpasti nora tuyo mejanten pisan pasti ke nenten side tuyuh kala punika adi apa man panugrahan gumantin nyene Adi sang Arjuna mangda side polih warnugrah penugrahan saking ide yang siwadi apa ubayane nemanine apa kenyan buka jani bayane pagene nu lakar matindih kapin yo Adi sang Arjuna adi keto tuhu lautang adi majalang nah akitu nyan sujatinya ne Adi ne jani lautang adi ajak mekejang mejalan